Tenamei kalatutontoa yashbon tak altik sok te papae yahleti te ajane patillas kuchtik talel hichas beno talel pero te papae hanis yashchapambon te kikatse para que mag ash aluk a yakai como yasnabon huba te papae yasnabon bantik al yashkuchkun hayun hanis yashchapambon te kikatse. Kala ayun ishtabe ay kun muel kinal ma shuishkun kash alte kikatse y kalbete papa kolta yawon ma shuishkun sukte kikatse mero lubonish ma shuish belyun kushikiste koke kushiste pate kolta yawon papa ma shamela botan hijito slik bonte kikatse. Ay, libre yash hilon, yash beno bail, mava yash kuchish bail te kikatse. Mava alia ya istukel como tulante papaye, hitnas kavias lik bahel te kikatse. Hermanos y amigos, takush legaltik por sa hich ay. Takush legaltik a veces lubotik, yunde bayel bi kuchotik takpatik. Vaya problema, vaya kop, vaya huokoltik, hajun ikatzil te mero alta kuchele. Hayun te kahualteke como snao te hich te kusle jale hayun tamal San Mateo 11:28 yalte ya laik tohol te ate gemesh sukte lubenesh yun te awikatsike yakabe yesha kusha wota nik chite kahualtike hayun te me lubenatish tas kuchel me ikatzil ine kashemisha wukol yun chamel, yun wokol, yun melotan, yantikshan. Latas tohol te kahualtike halviya kahual, lubenonish mashuishku. Entonces te kahualtike ya me escolta ya te kahualtike. Ya me escotes bate a wikats te akuchoje. Hichme libre ya shilat. Latas tohol te kahualtike.